Olevo in hi trao thla niriat zirtop ni a. Khovel ngai ven indo na kai hnoi kan ngai thla ho le dona ni. Indo na mel mga danglam chho ta meka. Kif le a che vela Russian shipai chet na a han deuh thup mai. An in thiar chuak ta vek ni in khotlang lampoin an soi chiang ve ta a. Ground lamanor a in missile le rocket mga chutan uar thar ta bokani. Tin kan soi photo angin Russian lam hian kar khat chuang zet chu Ukraine tual thei chek na mun an tin zone ta boka. Ukraine oil supply po abuai pha hle ni in an soi. Heti la hian Europe rama Russia ram palai te chuan nor chu an hlo chho tamal mal boka. Buka in suat na thleng anga khotlang hawin an soi nu. Hemi chungchang dar vak nu khan. Europe ram ho chuan an rama Russian ram palai office an hathok. Diplomat ho an not chuak ngo maya. Video masalama khan kan soi nual to a. Hei hi chu soi chun zom vak talavila. Vo in thleng in Russia diplomat te pet chu an la ni zela ni. Tin shrek na chu khotlang ho malak na pui berani mek boka. Item sangtel fe maya Russia chuan shrek an tuar meka. Sum lo hi magtaduay tel tak mewa ni to ani. Russian mi pui van tlang khosak po abuay pha venak tamai. Khotlang lam chuan shrek na hi puan bel zelin. US po in nimin thleng khan shrek na kalpui chun zom zela. Shrek na thar ti chuak mek zel boka. Khovel ram hausa G7 ram po in Russia shrek bel dan turan ngai tu meka ni. Ka ruktal top indo na chuana o ta a. Vo in zertop ni April ni riat hi ani somli palina ni tareng mai. Magtaduay li chuangin Ukraine an chua san to a. Mi sangtel bauralin an hliam boka. Khopui moi tak ni thin te kha bol lo bom ang main anok nei nuai to a. Heti lai hian nimin le nizan lama thulang sar tak pakhat chu. UN noya body pakhat. UN Human Rights Council a Russia member ni na chu ti top sak lei lo kani. United Nations General Assembly a Human Rights Council in Russia sipai tenun ron na nem ngi antum na. India in landu lo chungchang chuan US thina tirim thar le hle ni in an soya. He indo zo a hian khotlang lam chuan. India chunga eng thile motak rek na an kalpui mai thei ni in an soi. Russia ral thuam S-400 alaya wangin India hian US rek a mabak sa boknen. He indo na hian eng bawro ka nge khovela ruai don ala riat chi asi lova. Mase India chunga US le khotlang lam an lom to lova. China chu China ani a. Khovela democracy ram lian ber India in Ukraine mi pui rong taka ngai sa a. Tidu da tu te adem ve du mi alo chuan khotlang hawa ti lom lo ni in media trend khat te chuan an puang. He indo na hian Paul pani te hian mi le sa an chan na sa ve to a. Ukraine lamin Russia sipai thi za tan puan. Sing khat sang riat zaruk hi April ni ruka an ron update khani a. Voin lam khan ron puang thar le in. Russian sipai sing khat sang kwa an thi ta ni in Ukraine defense lam chuan an soi. Russia sipai thi zat ero Russia lam hian an update le talova. March thatop laman update sang khat zathum som nga bak kha an la puang thar le lovani. Ukraine in Russia sipai sing khat sang kwa thi anga an soi. Hetiang zat hi an thi lo ni in Russia lam chuan an soi ve thunga. Engpo ni se an in soi ang chia chu ani lo ti hria ta thau me. Russia sipai te hi ama an lo in rin a in an in chan na sa ti a hria ta. Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan. Russia sipai an chan na sat thu Sky News in an kom na apuang. An sipai thi zat ero apuang zar lova. Mase Ukraine in Russia sipai sing khat sang kwa thi anga an soi ang hi chu an thi lo ni in an soi ani. Heti lai hian Ukraine Military General Staff chuan Russian force te hian Mariupol an nor na so ni in an soya. Khochak lam khopui pakhat Izium lama in beina chuak thar boka. Donetsk bula Ukraine sipai ten an in beina sa hle a. Ukraine sipai ten an nor mang ang hle ni in Ukraine lam chuan an soya. Indo na awanga ma ni mun chua san tum an lapung zel boka. Vo in hian mun rang som vela mi pui ruai chua ani a. Mariupol ero chu tiang kalpui thei ni lova. Mi pui te ero ma ni lir thei nen tlan chuak an om reng thung. Indo na kai hnoya thil lian thamber te zinga mi chu Russian shrek na le an bung ro le sak lo tura khotlang lam malak na hi ni.
kan soi tamta Russia hre ka ti lo chuan atel lovin an lo om thei si lo ani bera Europe gas man za asom li le oil man za asom ni panga hi Russia atanga an lak lu ni a ni tin oil thlit fim lo crude oil barrel makta duai ni point pa ni an la lut zia Russian oil le nan ringot hian European ni khata dollar makta duai zariat somru ka seng zi ani mi ring man mai ani lova factory lian tak tak te hi Russian oil atanga nun na pe kan ni la lut lo ta se lak na dang an sheri lova thil siam nei na tur dona na thok tu te thil siam chuate a chhor tu mi pui le sarkar an buai dan tur te le chumi ina aken tel har sat na Europe economy ina tor dan tur inzom na sat dan chu ni lenga soi thamani chu wangin vo in thlengin Russian gas le oil an la lut renga US tak ngel po in ala dor cheu zuk nia ma se hrek na ero an beilian vetel tel thung loya buka thil thleng khan khotlang ati tang sawa gas le oil lak lu ti top turin voi taman soi to a ma se Europe mi pui zong ba ka sarkar na chel tu te din hun thlengin ang hong dona an politics thlenga ngong thayani awangin mi pui vote manga sarkar na phong vuan ve mayan ni awangin chutiang thleng chuan an ngei tu ngai ve box si ani abigin Germany phei chu atur berle thutluk na siam har sa ti berani mek Europe ramdang a in Russian gas le oil bungrodanga anin ngat na sabi ka Russia a zungan kai nget bik ti na ni chu in biak na do kan kilin an soi thui man viau to a ma se maktak main tu emoten isu dang an ron vor daya khovel media an thunun tlata wangin an thei boka an tlin boka an ko na lama piang chu an thledwal dual ani ber maya in biak na chu are ta duk mai do kana chopin omma se tu man an keu to ri lovani a aya lian tham buka thil thlengte war crime te Donbas a Ukraine sipai te man tur air defense le teng thon lu chung chang le thil dang te chu ngai tu ma sa lo thei lovin Ukraine chu siamani khothlang la min ral thuam tam tak thon ma se ral thuam tha nei lok trin tren ta lo chu Zelensky chuan ral thuam an mamo bel thu au chua pui le ta meka Ukraine chuan indona muala hne na chan ngei theinan ral thuam tha le tam zok an mamo thu a soi tin sangson na ber manga Russia voma hun to thu te a soi tel boka Zelensky chuan Borodian ka le khopui dang chung chang soin Kiev mar thlang lam khopui te chu Russian sipai te ku te trengin an la let le to ni in a soya Russia lam chuan an in hnuk dok ni in an soi ve thung chung mun te chu buka aina ra phlak jok ni in Zelensky chuan a soya ma se fin fiana ero atar lang lo khothlang ram le US le a tho pui ten heti khopa Russian rek to hnuwa Russia la chu tuklo per thel ang main ala hoi vola a chuk ngai la chuk ang fuka hei wang hian Zelensky chuan Russia hi in la rek na tok lovani ti in khothlang ram te chu sangson na ber manga Russia rem turin angen non le a mania sangson rek chung changa nei to EU chak tok lo na chan ma an lak chak lo na chana Germany lo pu to a Germany chu Zelensky khan lo liak hrep to ni kha tuna Hungary amo chiat le to a ani bokla taka Hungary hi sangkha zako somkwa pakwa kha nei to a lak lu ani a thian nei to member ten Russia rek turan ti po azom ve du lova Russia nan la rek ve lovani chuwa chapa Russian poisa ruble sa Russian gas le oil le sak an tum thu ala soita deu deva ruble sa gas le tum chungchang Hungary na soi nu hian Ukraine chuan in chet dan hi thian thathil ti anilo anti Hungary Prime Minister Viktor Orban hi Putin a thian hnai tak ni in an soya February ni somni palia Russia chet ma deu khan Moscow a zinin Russia oil le turin in remna longtra mata nan ziaka nuclear power contract po an ziak ni in an soi nikum November thla khan Hungarian Foreign Minister Peter Zizarto chu Putin chuan order of friendship ni na hlan hiala he choi moina hi foreigner te ta na Russia choi moina sang berani Hungary hi nei to member ani baka EU member ani boka Romania le Bulgaria po in Russia gas an leizel don ni in anin soi boka nei to le EU chu anghing mek ni in an ngai ani Ukraine hian US setting ral thuam andong na sabera darput rocket rungat po sing ni sanga andong to a kar ni vel kalta khan US chuan thi chil drone
kamikaze drone zaruk lai Ukraine a hian an thon lut boka sum fai tluk le ding on tel nen an vom zuya an la tran pui zel don bok ni in an soi Russia in taktika thak Olekiv region atangin Russian sipai anin thiar chuak zota a khochak lam Donbas lama anin semur le ta tu mai Ukraine sipai Donbas a hian nuai khat don an ommek ni in Donbas lam sarkar ho tu pakhat Edward Basurin chuan a soya Donbas pon lama hian in beina a chuak mek ni in an soi Russian hian a hmor an bok nai ni in Ukraine defense lam chuan an soya borok ral thuam hun hla kap chi long range missile mangin che tan tumta ni in a soi chumi omzia chu Ukraine hian borok ral thuam lo dang chat tur air defense tha kan mamota ani ati long range artillery tengle anti-ship missile an mamo thu Raznikov chuan a soi heti la hian vo in khan Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai chuan soin Russian force te chu Donbas bei turin anin pu cha fel to ni in a soi Donbas bei anin ready to ni in a soya Donbas luna khan Ukraine khochak lama Ukraine sipai defense thiat turin an chetran mek ni in a soya indona lian takan tran le don na yani mel ta hle mai Donbas mi pui zelen na pek hi Putin a thil tum lian ber ni in a langa chuti line Ukraine lam hian chan an tumbik ho lova Ukraine khochak lam rambial Donbas a hian Ukrainian force nuai khat velan om ve mek boka maba ka kaule ta hle mai ole chanchin thar ber hre turin min lo thlir zel don nia khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole